Narwa kire uria daktari ntugotaro gukonia thina ya fibroids kire kuru kure biuria bira mutombi kya kwina bionanire bira mutombi kya kwithirwa akiona kamenyari na thineji mwiri nejwa nonde kuri mataro tira mutombi kya kuthingatira nonto ba thineji kenda gukandana nayo. Symptoms inge ya fibroid ni kwethirwa rira mwekoro na fibroid rimono iwe affect fertility ikewa ni kurigiria mwekoro ona omba kugia na mwana na kana inyare mwerera agia na mwana watwika ni akwigwa ari na nda ni kuma nacio miscarriages. Kwe baba omba kuwa stube na fibroids ibakomba kugia na mwana lakini egitarera mwekoro ari pregnant watweka ni fibroids ni kureta uroro muno gitarera period ya gitarera pregnancy kana ari akinya kagitaga kugia na mwana atweka mwana akuma kwena ena thina pengine ni kwinyiria njira ni kuinga njira ya mwana kare mwikuma lakini muno ria ekoro mtomba kugia na mwana ena fibroids ni wekereta thina yetawa miscarriage kana mwana kama mbere atira kinyidia ntugo cia guciarwa. Tatia toraithe also ke fibroids bora chumba kwegwa mwekora kimba gutetheka ituga ukaya kwegwa mwekora na symptoms tainu twaweta na bwirete kuthi kuona daktari na aka raithirwa kenda omba kwirwa kethera fibroids nchiko ki fibroids ina chiko ikireta thina ino tia nchoke mbuge kure ekoroba kwa bena fibroids lakini kwa gotie symptoms no ereko ene kwa una mwako makuu akiru angiria na ngoichi yake tu kawaida lakini fibroids ina chio mwire ni kuendelea gukura againo tuga at least mwako na bwita kwa akiraithwa a normal woman's check up at least once per year tonto bambi omba kwa ena thina yambita in fibroids na reme chomba kuonekana tu akiri yake wakiruthirwa regular check up nduye kinyare mweko irimo tonaga mwekoro atete na thina inge pengine ko need operation na ria ku wakiruthirwa operation iro fibroids komba kuonekana kwa wi ni important muno ria mwekoro akwakiruthirwa check up kinyare ataina symptoms tiga twaithirie kethera mwekoro kwaithirwa erwa ena fibroids na taomba gutetheka tugire ukaya mwekora kuonekana na fibroids na igutweka confirmed on daktari akarutha ithimi one ni kethia ni fibroids kana kwina thina inge enacio kuri na options ya treatment kwe ira nyinge kinya mwekora wa kutweka utie treatment akanenkerwa pegire nika akaiwa kerwa tu endelea kuthirwa check up especially kaya kwigwa ni ikewa ire very small kana ko itikoreta any symptoms lakini kwira ire ingeche wa ire inene muno kana kwa nikoreta symptoms nyoke wire nini ncho tukwa no chiwe kirothirwa treatment na cio treatment options kwina tofauti mwanya cia treatment na kira kenda ditamena kirethera mwekoro miaka ya treatment ni kethera miaka ya mwekoro na kethera na kwenda mwana leta na kethera mwekoro yo ena ndariri inge chomba kwa akiwa akienda kuthirwa operation inge mwanya